Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite pizza pitu od gotovih kora. Prvo ćemo da napravimo fil kojim ćemo premazivati kore. Za to nam je potrebno 4 jajeta koje ćemo prvo da umutimo, a potom ćemo dodati i ostale sastojke. Nakon mućenja jaja dodajemo 200 ml jogurta, 100 ml ulja, 4 kašike brašna, 1 kašičicu praška za pecivo, odnosno pola kesice, i dodat ćemo i 1 ravnu kašičicu soli. Sve ćemo lepo sada žicom da sjedinimo i fil za premazivanje kora nam je gotov. Ovdje imamo 500 g gotovih kora za pitu koje ćemo podijeliti na 2 dela. U zavisnosti od toga koliko su kore debele, zavisi koliko će ih biti u pakovanju, što vama ne menja mnogo, samo izbrojite koliko ih ima ukupno i podijelite ih na 2 dela. Ove moje kore su zaista tanke i imat ću tačno po 9 kora za 2 rolata. Uvek savjetujem da se prvo stave 2 kore jedan do druge bez fila, zato što ukoliko stavite fil na prvu koru, kada budete motali rolat, navlažit će se previše od fila i zatim će vam dosta pucati. Nećete moći lepo da je prebacite na pleh. Zato savjetujem, jedno do druge da se stave, a onda krećemo normalno sa premazivanjem kora i pakovanjem pite. Stavljamo par kašika prethodno pripremljenog fila na koru, a potom preko stavljamo još 1 koru. I tako ćemo raditi dok ne dođemo do posljednje kore, ove prve polovine odvojene. Nemojte ih baš previše natapati, ali trudite se da u tankom sloju prekrijete cijelu površinu kore. Kada dođete do posljednje kore, nju tanko premažite filom, pa stavite nekih 50 grama kečapa. Možete pizza kečap, možete ljuti, zavisi šta volite. I njega lepo rasporedite preko kore. Preko kečapa rendamo salamicu po izboru, možete šunku, možete običnu posebnu, možete prsa, šta god apsolutno volite, vi to dodajte. Možete i ukoliko kupite narezano da stavite i tako cijele komade, ali svakako savjetujem da ih stavite preko cijele površine kore, jer će pita imati mnogo lepši presek i biti mnogo bogatija. Nakon salamice rendamo i kačkavalj
Ja sam ukupno za 2 rolata utrošila 300 grama salamice i 300 grama kačkavalja. Njega također rendamo preko cele površine kore. Ovdje možete dodati šta god volite, možete dodati marinirane šampinjone, možete neko drugo suhomesnato staviti. Dakle, zaista je izbor veliki, mogućnosti, tako da ovo je, da kažem, neka osnova, pa možete nadograđivati po sopstvenom ukusu. Ja ću preko dodati još malo origana i to je to što se nadeva tiče. Sada ću samo još da smotam u rolat. Blago savijam ovu glavnu dužu stranu, zatim bočne ivice. Pritisnite malo, nadev će svakako pomoći da se to sve drži zajedno. Malo ću samo premazati koliko da mi ne budu suvi ti krajevi. I sada ću smotati to sve u rolat. Nakon motanja prvog rolata već možete uključiti rernu da vam se greje na 180 stepeni. I ona će tamo dovoljno se zagreje dok vi napravite još jedan rolat. Prebacujem na pleh obložen papirom za pečenje. Ono što sam zaboravila da vam kažem jeste da ostavite 4-5 kašika ili imajte na umu sve vreme da će vam 4-5 kašika fila biti potrebno za premazivanje rolata pre pečenja, onako već svijenih. I rolati će zahvaljujući tom premazu biti veoma i hrskavi i rumeni i lakše će vam se zalepiti susan koji ćemo posuti kasnije preko. Privodimo kraju pripremu drugog rolata, radim sve isto. Dakle, premazala sam kečap, stavljam rendanu salamicu, zatim preko rendamo kačkavalj. Možete praviti iste rolate, možete praviti i različite, što je opet super. Možete praviti jedan sa sirom i jedan sa ovim pizza nadevom. I evo, stavljamo još malo origana i to je to. Motamo i ovaj rolat i prebacujemo ga u pleh pored onog već svijenog. Sve radimo na isti način. Pita je zaista jednostavna za pripremu, veoma je ukusna, vidjet ćete koliko je i dekorativna, i sočna, i meka. Sigurna sam da će se svim degustatorima dopasti. I kažem, odlična je zato što možete potpuno prilagoditi sopstvenom ukusu, možete menjati šta stavljate u nadev. Prebacujemo i nju i još nam je ostalo premazivanje sa onih 4-5 kašika fila o kojima sam malo prepričala. Potrudite se da sa svih strana lepo premažete fil i obavezno ove ćoškove nemojte da zaboravite kao krajeve rolata, zato što ukoliko njih dobro ne natopite, bit će vam taj deo malo suvlji. Ovako kašikom malo sipajte unutra da se slije. I sad ću još odozgo posuti malo susama, možete i ne morate. Ja volim ovako malo da bude dekorativno. Rolate stavljamo da se peku na 180 stepeni 30 do 40 minuta, zavisi naravno od jačine rerne. I evo ih, rolati su nam gotovi. Ostavit ćemo ih ovako 10 minuta da odstoje, a potom ćemo ih seći. Za sečenje birajte blago reckasti nož, mnogo će vam bolje seći i neće vam ispadati niti curiti fil. Zato je zaslužno i ono 10-minutno čekanje da pita odstoji. Sečemo sada na debljinu od oko 2 cm i pita je spremna za posluživanje.
Prijetno!